Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu le remsang ralte kumsani somni pakhat somni pani tanga kumchunga Mizoram lei batling khom cheng vai bel chasi khat janga somsari le noi somkwa pathum chu kumsani somni pani ni thum khan cheng vai bel chasi khat jakwa somsari pani le noi somli pakwa in apung chau Mizoram Principal Accountant General in kumsani somni pani somni pathum chunga Mizoram sumdin mun an andigna atanga an mu chua dan tun nai ta chua siaman taran danin Mizoram leiba hi apung zongin akala kumsani somni pani somni pathum chunga Mizoram sum tho chua atanga chuta za zera pathum point pathum pasari chu sum indai lo na ania sum tho chua atanga chuta leiba hi za zela somthum pathum point pali pani ania wangin Mizoram Fiscal Responsibility and Budget Management Act danina phut chu aphathei lawani hemi hun chung vek hian ma so na na zani samkwa pakhat tho nan cheng vai bel cha sang ni zanga somnga panni le noi somnga pakwa mangchungin na hi department sang sangin an thok zo theilowa hemi wang hian ma so na na tho te man tang kai ani theilowa zo hun tur betuk anga tho zo lo hi kum khata changa kum nga te ani hloma PHE power le PWD in na an tho zo lo awanga sum sen bel ringot po cheng vai bel sa somriat pasari le noi som pakwa atlingani kumsani somni pani somni pathum tangka kumchung khan chia drup na thleng thin pualin sarkar lai pui tangin state disaster response fund SDRF noya Mizoram sarkar chuan cheng vai bel sa somthum pakwa le noi somni adonga Mizoram sarkar in adawlet ve na tur chu cheng vai bel chali le noi somthum parukani a ma se heta sumrom man awain cheng vai bel sa somli pathum le noi somnga paruki SDRF a Mizoram sarkar chuan achu lut lawani Voin Pathian ni hian Presbyterian Kausan Noya Pastor Bial Sang Sanga no pang Sunday School in Khom Pui Manani a chomai khom atangin tanani chomalama beginner le primary department te Pathian thu la le thu incha manga an inti sia kanom lain Bial then khatero chon inti sia nana mang lovin zertir tu te inrin zan in khom kalzat le Pathian ni ano pangkal tha te in lo man siamani chona in khoma junior le intermediate ba ka sacrament department te anin ti siak vele dona karle Pathian ni hian senior department te anin khom pui ve thungang in khom puya hian no pang te atangin item sang recitation zai lam le thiam thil cha sang en tu le ngai thlak tur omani no pang in khom puya tira chuan missionary te thanem ngai na awanga bulta dani a kumsanga zakwa somthum pakhat khan Aizawl tlanwam ko thada nei tanani a hei no pang in khom pui ma saber nia hriatani tun malam chuan no pang in khom pui hi bial sang sangin anrem chan huna an buat sai thina tun nai de batang khan bial tin te an kal rwal theinan Mizo Sunday School Union chuan Sunday School zirlai syllabus a no pang le senior in khom pui hun tur an rom man tel ve ta ani MSSU noya hian kumsani somni pani sinal report atanga landanin Sunday School how tu sangli zanga somniat pasari anom meka beginner primary junior intermediate le sacrament department a te hian Sunday School zirlai noi thum sing kwale zathum somnga anom meka zirtir tu singa zathum somli paruk anom mek bokani Mizoram Police le Excise and Narcotics Department ten kumin tharia chunga heroin an man bel khom chu kg samkwa pathum le gram za panga atling Police le Excise and Narcotics Department utu den changa to don danin hemi chung vek hian methamphetamine kg zali pakwa le gram zali somni panga an man boka ganja kg zasari somthum pani le gram som pariat an man bokani January le August le inkar chunga police begin heroin an man chu kg somnga pakwa le gram zani somnga ni in ahlut na hi cheng vai bel sa som pasari le noi somsari pasari chuang hunin an chuta hemi hun chunga methamphetamine kg zani somriat panga le gram somkwa pakwa an man chu cheng vai bel sa somthum pasari le noi som pariat thel huani crystal meth kg somthum panga le gram za somnga panga manin ahlut zong hi cheng vai bel sa panga le noi somli paruk chuang huwa chu tani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani